Aha, dobro. A kad smo kod pornića, čini mi se da si u nekoj od prethodnih emisija rekao da bi snimao porniće, da ništa tu nemaš, nikakvog srama i Da, tako. snimao bi. A dobro, bi snimao gej porniće? Da, Tako. snimao bi. Dobro, to je onda već, kako da kažem, zadovoljavajući odgovor, moram priznati. Dobro. Evo nas opet i kako da vam se sviđa ovo malo ludačenja, ali vjerujem će vam se sviđa ovaj novi video, jel? Počeo je izlaz na ruke. Metallica. Metallica, živola Metallica. Da. Evo neko. Halo. Izvolite. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Želim da pozdravim pred svega Mariju iza tebe. Sad mali review kondoma. Vidite, ovdje ima nešto. Ima i neke brazde ovdje. Čemu služe te brazde?